A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini saya nak mengajarkan satu doa yang sangat patut kita amalkan, yang patut kita amalkan setiap kali kita nak memulakan satu perjalanan yang jauh. Terutamanya sekarang ni musim perayaan nak balik beraya. So sebelum kita start memandu, amalkan membaca doa ini sebanyak 7 kali. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Okey, alhamdulillah. Selepas kita membacakan doa ini sebanyak 7 kali, jika kita boleh baca doa ini tanpa sebarang gangguan ataupun sekatan ataupun terhalang, maka kita teruskanlah perjalanan kita. Okey, andai kata semasa kita membaca doa ini kita bacaan kita tu tersekat-sekat ataupun terganggu, mungkin ada bunyi telefon ke apa-apa yang buat kita terkejut ke, maka kita tunggu sebentar, dalam 5 minit 10 minit sebelum kita nak memulakan perjalanan balik tu, kita tunggu sebentar 5 minit 10 minit, kemudian kita ulang lagi baca 7 kali sehinggalah kita rasa lancar, hati kita tenang untuk memulakan perjalanan, barulah kita memulakan perjalanan tu. Okey, semoga keberkatan kita membacakan doa ini, kita terlindung daripada segala musibah dan mudarat. Lately ni terlalu banyak yang kita dapat tengok di berita, kemalangan-kemalangan berlaku di jalan raya. So sama-sama kita amalkan doa perlindungan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.